بزرگ می نویسد که برای موسیقی دنیا همه شده 7 صدا وجود دارد، یعنی دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. تکیه به همین 7 صدا ساز و نوا و تغنی و موسیقی بیاورند. حیات انسان به عالم موسیقی رنگی نداشته است و در عالم موسیقی تا به امروز شخصیت‌های ارزی هستی نمودند که در آفریدن اثرهای بزرگ و خرد سهم گذاشته و نام به یادگار ماندند. هنرمندی که عین حال از پیراهای زندگیش قصه میکنیم، مردی است نجیب و هنرمندی است برگزیده میان صدهای دیگر. فیضعلی حسنوف سال 1948 در ناحیه شوراباد ولایت ختلان به دنیا آمده است. من در یک دهه کوهستان به دنیا آمدم و دهه را بسیار حالم دهه را بسیار دوست می‌دارم، چون که در ایام بچگی یگان کار و یگان کردار بدوش شما نیست، یعنی بچه پروای هیچ چیز ندارد، آزادانه بازی میکند، صحبت میکند. یعنی که من در دهه با یار و آشناها و جوراهای خود همین خیل حیات زندگی را از سر گذرانیدیم. فیضعلی میگوید که پدرش دیرکتوری مکتب بود و مادرش از زمره آن بانوانی بود که فرهنگ و ادبیات را دوست می داشت. در دهه‌ای که فیضعلی زندگی میکرد مکتبی 4 ساله فعالیت می نمود. به این خاطر نورسان را لازم می آمد بعد صنف 4 به مکتبی دهه همسایه بروند. مکتبی کوچک بود، همگی 4 تا صنف 4 می خواندیم. از صنف 4 با یک دهه دیگه شاهان می گفتند و صنف 5 و 6 تا 8 را با در اونجا می خوندیم. اهل عائله ما زیایی بودند. پدرم دیرکتوری مکتب، مادرم نیز ادبیات را بسیار دوست می داشتند، برادرم معلم بودند. یعنی در دایره این اهل زیا من بسیار چیزهای نازکی های فهمیش شعر و موسیقی را درک کردم، به خود قبول کردم، چون که هم پدرم هم برادرم دوتار می نواختند، گاگو سرود هم می خواندند. همین گونه می شود که این نورسی فیضعلی عائله‌شان به ناحیه مسکوی ولایت ختلان کوچ می بندد. به دوام تحصیل را فیضعلی در ناحیه مذکور می گیرد. پدری فیضعلی وقتی که دوستانش به مهمانی می آمدند دنبوره می نواخت. از این خاطر محبت صنعت در وجود فیضعلی خردسال هنوز همان هنگام پیدا شده بود. از پی از بس که شعر و ادبیات در دل من خیلی هم خوب جای گرفته بود، موسیقی نیز بسیار جای گرفته بود، کوشش به خرج دادم که در عالم صنعت یک بار خود را سنجیده باشم و همین خیلی هم شد. بعد صنف 8 مکتب تحصیلات عمومی با آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه داخل شده آنجا نوازش غیژک را می آموزد. پس از ختم آموزشگاه سال 1968 به فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه، عین حال دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام سرالدین عینی داخل شده سال 1972 آن را با اختصاص کارهای مدنی معرفتی و معلمی مکتب موسیقی به اتمام می رساند. سال 1972 با رخصت دانشکده به ناحیه مسکو، حالا ناحیه همدانی برگشته به صفت آموزگار، معاون دیرکتوری مکتب و همزمان هنرمند تئاتر خلقی ناحیه کار می کند. فیضعلی حسنوف می گوید که سرودی که برای معرفیش نقش بازیده است وطن ما نام داشت. سوگند بنامد وطنی معتبری ما، مهرت به دلی ما و لوایت به سری ما، مردانه و فیروز شدی از هنری ما، با نام تو پیوسته بود
هر ظفری ما سوگند به نامت ای وطنی ما. در دوره تحصیل در دانشگاه من از استادان بسیار هم زبردستی تاجیک استاد حنیفه مولانова، شایسته ملاجانова، استاد عبدالله نظری، استاد بوی محمد، خیلی سبک هم فلک، سبک هم مقام را از خود کردم. ҳанӯз овони таҳсил дар донишкада файзалӣ ҳасанов дар озмуну фестивалҳои байни донишкадаҳо дар узбекистон, қазоқистон, қирғизистон, шаҳри москва ширкат варзида сазовори ҷоизаву ифтихорномаҳо гардидааст. тӯли солҳои 1975-2004 ба ҳайси роҳбари бадиии театри халқии ноҳия, роҳбари мактаби бачагонаи мусиқии ноҳияи москва, ҳоло ноҳияи ҳамадонӣ фаъолият менамояд. аз ҷумла ҳамроҳи ҳунармандони ноҳия дар яке аз фестивалҳои байналмилалӣ иштирок намуда соҳиби табарчаи тиллоӣ мешавад. соли 1994 дар шаҳри закопани ҷумҳурии полша лаҳистон фестивали умумиҷаҳонӣ барпо шуд. мо барномаи хело ҷолиб бо ёрии устод убайдуллои раҷаб як барномаи хеле мукаммали хуб тайёр кардем ва соли 1994 дар ин фестивали умумиҷаҳонии закопани шаҳри полша иштирок кардем. хушбахтона дар байни 26 мамлакати дунё театри халқии ноҳияи москва соҳиби табарчаи тиллоӣ шуд ва мо аз он ҷо бо сари баланд, яъне ки бо хоки тоҷикистон ворид гаштем. аз соли 2004 бо даъвати кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун роҳбари дастаи ҳунарии дарё ба фаъолият шурӯъ менамояд. айни замон файзалӣ ҳасанов ба ҳайси омӯзгор ва сарояндаи ансамбли давлатии фалак, омӯзгори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талаб хуҷа сатторов фаъолияти хешро бурда истодааст. тӯли фаъолияти эҷодии хеш файзалӣ ҳасанов ба кишварҳои эрон, афғонистон, франсия, русия, лубнон, сурия, қатар, полша, германия, ҳиндустон ва покистон сафарҳои ҳунарӣ намудаву ҳунару санъати миллати тоҷикро муаррифӣ намудааст. чанд соле ки дар ансамбли дарё кору фаъолият доштам бо устодони забардаст, акай муборакшо, акай гулбек. хоб ва баъд аз он маро боз ба ансамбли давлатии фалак гузарондан бо ҳайси муаллими фалак ва солисти категорияи олӣ 14-15 соли дигар дар ансамбли давлатии фалак кору фаъолият доштам ки дар ин давра чандин борҳо ман бо мамлакати ҳиндустон, бо мамлакати афғонистон симпозиуми байналмилалии мусиқии суфиёна ки дар шаҳри кобул гузашт соли 2010 маро ба он ҷо даъват карданд. дар он ҷо ман бо сари баланд аз абьёти бедилу мавлонову ҳилоливу ҷомӣ камоли хуҷандӣ баромад кардам ва хело пазироии хуб гирифтам. устод файзалӣ ҳасанов яке аз сарояндаҳои маҳбубу шинохтаи халқи тоҷик мебошад. устод аз аввали фаъолияти эҷодии худ ҳамчун ба ҳайси як овозхон, як эҷодкор ва то ба имрӯз то ин лаҳзаҳо эҷоди хеле баландро низ кашф намудааст. устод сараввал ҳамчун мутриби бисёр чирадаст дар сози гӯем чӣ рубоб, тор, соз, думра
که بسیار خوب مطربی می نمایند و هر یک ایجاد خود رو، هر یک سرود و ترانه غزلی که با آهنگ می سرایند خود همچون مطربی می نمایند و این برای سراینده و آوازخوان یک اقدامی خیلی بزرگ می باشد. اولین سرود خویش را سال 1970 ایجاد نموده است. سال 1972 سرود سوگند را ایجاد می کند که آن وردی زبان همگان گردیده است. فیض علی حسنوف با تئاتر خلقی ناحیه پیوندی قوی ایجادی داشت و در سفرهای هنری آن فعالانه شرکت می ورزید. در این دوره در ایجادیات او سرودهای لیریکی در وصف وطن تاجیکستان ایجاد می گردند که آنها در خزینه رادیو و تلویزیون محفوظند. جان مادرم در پیش چشمان مادرم گهواره جنبان مادرم مارانی گهبان مادرم جان مادرم در پیش چشمان مادرم گر بر هزاران سرورم پیشی تو خم سازم سرم خواهم خمیرت را برم تا پیشی چگدان مادرم خواهم خمیرت را برم تا پیشی چگدان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم بودی چراغی منزلم آسایشی جان و دلم دستی دعایت مشکلم میکرد آسان مادرم دستی دعایت مشکلم میکرد آسان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم جان مادرم در پیشی چشمان مادرم. فیض علی حسنوف همچون فلکخوان سبک راقی معروف است. در این جوده او شاگرد استاد آتین هاشم بوده، بعد استادش در غزلخوانی خیلی کامیاب گردیده است. فیض علی حسن میگوید که آغاز موفقیتش در راه صنعت همنشینی با هنرمند ممتاز آتین هاشم می باشد، زیرا در مکتب آتین هاشم نازوکی های این صنعت والا را از خود کرده است. در کدام حالتی که باشد من گرچنده که سبک و اسلوب خود را مکتب خود را پیدا کرده باشم، اما از استاد آتین هاشم سبق آموختم. از استاد آتین هاشم ابیات های خیلی بسیار را یاد گرفتم، انتخاب متن را یاد گرفتم که وای تاکید می‌ساخت که هیچگاه سرود بی صاحب و آهنگ بی صاحب را انتخاب نکن و در بین مردم نخوان. یگانه هنرمندی است که از مکتب بزرگ استاد غزلسرا آتین هاشم هنر این کس سرچشمه میگیرد و همین مکتب بزرگ استاد رو تا به امروز ادامه داده ایستاده است و همچون هنرمند، همچون استاد امروز در بین مردم موقع خاصه پیدا کرده است و سبک و اسلوب و مکتب خاصه خویش را دارا گشته است. استاد فیض علی حسنوف توانست که در این دوره
як равияи мушаххаси худро ҳам дар интихоби матн, ҳам дар эҷоди асарҳои нав муайян созад. ва мо ба эҷодиёти устод Файзали Ҳасанов агар назар кунем, хеле паҳлӯҳои гуногунро дар бар мегирад. нақши устод Файзали Ҳасан бузургиаш дар он аст ки беҳтарин матнро интихоб менамояд, хело ғазалу шеъри баландро интихоб менамояд ва қисмати зиёд гӯем ки оҳангҳоро худаш низ гӯем ки аз қариб ки 90% эҷодаш аз эҷоди худаш аст ва беҳтарин намунаҳои ғазалҳои классикон, ҳамкорӣ бо шоирони муосири имрӯзаи тоҷик низ дар сатҳи хеле баланд қарор дорад. устод Файзали Ҳасан зиёда аз 10 сол мешавад ки ҳамчун аъзои иттифоқи композиторони Тоҷикистон дар бахши яъне ки суннатӣ гӯем бахши бастакорӣ низ аъзо мебошанд ва аз он аъзоҳои хеле фаъол ҳастанд ки дар қариб ки ҳамаи барномаҳои пешниҳод гардидаи иттифоқи композиторони Тоҷикистон фаъолона иштирок менамоянд ва аз эҷодиёти худашон низ ягон суруд низ пешниҳод дар барнома пешниҳод менамоянд. дар консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Сатторов ба ҳайси профессори кафедраи сарояндагии анъанавӣ фаъолият намуда, ҳамасола қариб 2 ё 3 шогирдонро яъне мутахассисонро омода мекунад ки ин боргоҳи ҳунарро дар тахассуси фалакхонӣ хатм мекунанд. бо шоир лоиқ шералӣ ҳамкорӣ доштам ки ин шоири нотакрор яъне дили бандаро бо асарҳояш, бо шеърҳои бисёр пурмаънояш яъне ки бисёр дили маро таскин медод. ман аз ашъори устод лоиқ хело сурудҳоеро замзама кардам ки якеаш бо номи зиндагӣ. ин суруд ҳам дар байни мардум имрӯз ҳам бисёр ҳаводорони худро дорад. суруд матлаъаш ҳамин аст: дидаам дилрезаҳое ки радифи дил нашуд, соҳибунвоне фузун дидам яке фозил нашуд. зиндагӣ гар ӯстоди мо туи бепарда гӯй, аз чӣ шогирдони як мактаб ҳама оқил нашуд. имрӯз Файзали Ҳасанро ҳамчун сарояндаи шоҳбайтҳо мешиносанд, зеро дар интихоби беҳтарин шоҳбайтҳои адабиёти форсу тоҷик ҳунари боло дорад. аз фитнаи забони қалам эҳтиёт бош, از فتنه زبان قلم احتیاط باش. غافل مشو که گردن مار گرفته ای. امام بشر خرقه ببر سبه در انگوش، اما چو دلت سوی خدا نه چی حاصل. به دل این دنیا نجای امتحانگاه است و بس، تا جهان باقیست زن آزماید مرد را. устод Файзали Ҳасанов суннати шоҳбайтхониро дар байни мардум бештар тарғиб карданд ва ин кас беҳтарин шоҳбайтҳоро манзури тамошобинон гардониданд. дигар чиз он аст ки устод ҳам худ менавозанд ва ҳам месароянд. яке аз суннати деринаи фалакхонӣ ин аст ки
ҳунарманд ҳатман бояд якчанд сози мусиқиро навозад. устод сози думраро хеле моҳирона менавозанд, сози тору, рубобу, ғиҷаку қариб ки ҳамаи асбобҳои мусиқии ториро устод ба хубӣ менавозанд. доим кӯшиш мекардам ки донишҷӯе ки ба дарсаш меомад ҳатман бояд сози мусиқӣ дошта бошад. мегуфтанд ки ман на танҳо фақат бояд бо овози бача сару кор гирам ки танҳо аз уҳдаи хондани суруд барояд тамом. ман мехоҳам ки шогирди ман ба гӯем такя кунад ба навохтан ва сароидан, яъне худаш бо асбоби думра аст, тор аст, ман намедонам рубоб аст ё чӣ асбобе ҳаст, худаш навозад, худаш иҷро кунад ки азоб накашад. устод асарҳои хешро барои яккасароӣ, барои якахон ва хори умумӣ, инчунин барои сӯитаи 4-5 қисма барои ансамблҳои давлатии фалак, барои ансамбли давлатии дарьё эҷод намуданд ки онҳо пайваста садо медиҳанд. имрӯз ҳам устод яъне овози худро бинед то андозае эҳтиёт карданд ки зиндасароӣ мекунанд. ман ёд надорам ки устод дар ин ё он чорабиние ки ҳамроҳ меравем, яъне тариқи фонограмма суруд хонанд ва ҳар як суруде ки мехонанд ҳамроҳи ансамбл зинда мехонанд ва ҳамун тембре ки солҳои қаблӣ буд дар устод ҳозирам дида мешавад. ва мо соли 2023 ҳамроҳи устод гӯем ки дар кохи суруш устод як консерти зинда барпо карданд. консерт бисёр дар сатҳи баланд яъне иҷро гардид, ба пуррагӣ гӯем ки зинда буд ин консерт, яъне сурудҳои қисми зиёде аз барнома нав буданд. банда ҳамроҳи устод як суруде якҷоя яъне иҷро кардем ва ман боз ҳам такрорам шавад мегӯям ки ифтихор дорам ки тӯли 5 сол дар дасти устод ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдаки, профессори консерваторияи миллӣ сабақ омӯхтам ва ба қадри имкон аз нозукиҳои ин мусиқии асили миллати тоҷик фалак бархурдор гардидам. تا به منزل باری کج گویان نتواند رسید، لیک ما دیدیم باری کج زی منزل هم گذشت. با آن که تو را شفا کند درد مباش، با آن که تو را گرم کند سرد مباش. در روی جهان بهزی جوان مردی نیست، رسوای زمان نباش نامرد نباش. як нуқтаро бояд қайд намуд ки устод Файзали Ҳасан яъне ки сараввал мактаби устод Одина Ҳошимро яъне ки сабақ омӯзӣ намудааст ва ҳамчун ёд дошта бошед дар сабтҳое ки устод Одина Ҳошим яъне солҳои пешин аз хазина яъне ки муаррифӣ мегардад, дар он ҷо устод Файзали Ҳасан ба ҳайси яъне мутриб, ба ҳайси як навозандаи хеле моҳир низ дар ансамбл яъне пешбарӣ гардидааст ва бояд гуфт ки саҳми устод Файзали Ҳасан дар ҷодаи сарояндагии мактаби сарояндагии имрӯза як лаҳни як сабки нав мебошад ва худ мо огоҳ ҳастем ки устод Файзали Ҳасан яъне ки як сабки нав, як пайроҳаи навро низ пешбарӣ
намудааст ки имрӯзҳо ҳамчун сароянда, ҳамчун як овозхони шинохта низ маъруф гардиданд. имрӯз Файзалӣ Ҳасан дар синни камолот аст. пайваста ҳунарофарӣ мекунаду эҷод менамояд ва шогирдонро дар ин пайроҳаи пурмашаққат раҳнамоӣ мекунад. ӯ мегӯяд айни ҳол дар нақшаи баргузории як барномаи мукаммалӣ мавлавихонист. ман дар як бор омадам, дар телевизионам гуфта будам ва бори дигарам такрор шавад. ман қавлу қасам додам ба миллатам ки то нафаси охирин ба ин сарзамин, ба ин миллат ман хизмат мекунам, эҷод мекунам. ва имрӯзҳо ман аз пайи як барномаи мукаммали мавлавихонӣ дорам ки аз мавлонои балхӣ якчанд абьёте интихоб кардам ва инро ман бояд ки манзури сомеёни худ карда бошам ва имрӯзҳо боз як китоби нави худро оҳанг мусиқиҳои нави худро омодаи тайёр кардан дар чоп ҳастам. мехоҳам ки китоби севими худро низ ба чоп тайёр карда бошам ки ин китобҳо дар дарсҳои мусиқӣ ҳам дар мактабҳои миёна, ҳам дар коллеҷҳои мусиқӣ, ҳам дар донишгоҳҳои олии санъат ва консерватория ба манфиати кор аст. дар ҳунару эҷод на ҳар кас муваффақ шуда метавонанд. миёни ҳазорон нафар зиндагӣ танҳо ба нафаре имкон медиҳад то дар ин ҷода соҳиб мактаб гардад. Файзалӣ Ҳасан аз он шукргузор аст ки дар ин пайроҳа бо мардони бузурги санъат ҳамнишин гашту то тавонист дар рушди санъати миллӣ саҳм гузошт. эй дӯст чунон бизӣ ки баъд аз рафтан ангушти газиданӣ ба ёрон монад. ва ҳамин аз тариқи зиндагӣ идома дорад. мо яъне ки از این پیشروی های امروزه تاجیکستان عزیز بسیار افتخار داریم. بی خاکی وطن هیجم، بی خاکی وطن هیجم، بی خاکی وطن هیجم.